India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz gyat som gyadeni le FM megahertz le thum point nga panong ki pangkhya paite program ahi tunin Thuthak Lakkhawm simna le Elson Samte apan Latualleng Ngaihkhiakna inei dingu tun amasapenin Lungsit Simthu chila Elson Samte sak ingai dingu Gian chiang sol kha hong tang zilin ngày to khol lai hong lang zele gian chiang gian la lai khun tum pan nang ngày tâm xian tay khoa vang zele mel mula tâm ca la hiền đi xin thu hồng lăng dòng in na hi na tang liang cây đi luận khi nô na tăng sắc lâu dê mel mù lâu cùng hồng chỉ vây đi mà
All India Radio Imphal Christy Mawibiaksang Thuthak Lakkhawm asim apaita dakal somni leli sungin pasal somle kwale no me kwa akigomin mi somni legiaten COVID-19 veithaku amaute VRDL RIMS le Ziribam SDH Lab apan Ngaihkhiakna Ziribam apan khat Imphal West apan som Kakching apan khat Kamjong apan li Tamenglong apan khat le Thoba apan som le khat te hiu he COVID care facilities te a swanin omoa mili chilo adang teng state dang apan hongkipan hiu he amaute to kisukhate zonna apai lelbana aten na munteo containment zone apani nomngal apaita dakal somni leli main metro mapan mi somni leli RD Wing Medical Directorate apan sagi Bishnupur apan sagi Senapati apan li Ukhrul apan li COVID care facilities RIMS apan somle Jenims apan khat akigomin mi som gukte RT PCR test tungto na COVID-19 apan damsiangin in paisak hiu hi tutan in positive case sangkhatle jasagi phata a waite laka active case jaguk somni hi a recovered case damsiang ta te sangle som gya thita recovery rate damswa za percent a twatin percent som guk le thum point nga ni a hi Meghalaya zanin BSF personnel somle kwatelin COVID-19 positive case sak somni legiat ombe to kitonin active case tulelin zani som kwale sagi phata East Khasi Hills district a BSF personnel za som kwale giat minautang somli le kwale armed forces personnel somleli akigomin mi zani som gok le khatte active case om jakin active case tamna pena ponin om azomin Ribhoi district panghi Zana Tura apan BSF personnel khat damswa jakin tutanin damswa za mi somsagi somli le sagi phata Meghalaya akigomin COVID-19 case zathum somli le guk phata Nagaland COVID-19 case thak guk omto kitoni tutanin state sunga case zakwale ni phata Kohima le Dimapur district apan mi khatwakin na hilenga pan damna nga ua Manipura hospital tom te apan COVID-19 positive te damswa in pot sakhita u recovery rate state sunga percent somguk le thum point nga ni in khang uchi bangkom kala Manipura nume kwa telin mi somni legia te COVID-19 confirm case thak Ngaihkhiaknom Mizorama BSF personnel nga te test positive to kitonin tulalin state a case sani somthum le gyat phata Sikima mi somle khatte test positive omto akigomin tutanin state sunga case sani le kwa phata Brahmaputra lui danger level tunga alwan jakin asama khota sangthum walte tuin tum district somni leguk apan mi noi somthum leguk te Tuilian noka lampi leile haichi tam takleng suksiatenom tutanin mi som guk leguk ten ahi naw tan taw a NDRF le SDRF ten to ngalawin Tuilian thwakte panpi na le relief piakna neito layu mi sing thumwalte relief kema amu a wildlife park teleng tu in tum vekhi Chief Minister Sarbananda Sonowal in Kaziranga National Park Bagori Range le Rescue Center te tunin vena neiding Kaziranga National Park zalaka percent somkwa tu in tum Tripura COVID-19 case somkwa ki belap to kitonin state sunga natna hi ve mi sangni zakhat somgya le li phata tulelin active case guk somthum oma damswa mi sangkhat zanga somthum le gyat phata a min in si na to Senior Minister and Government Spokesperson Ratan Lal Natin Solkalin Hongtung Ding Khahat Sungin Sample Noi Ni Test Hiding A Nikhatin Test Sangsagi Kibol Ding Chi He Tunia Dinga Thuthak Lakkhawm Isim Thei Hiai Teng A Hi COVID-19 dona a frontline worker te na sep panpi in la pa toy dan siamin thuzau the jak tu in pangken Thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website apan la zel in la COVID-19 the jak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte
ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in hei nat na ve kha le quarantine a om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swat tu Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. All India Radio Imphal Sangai Channel FM Zale Thum Point Nga Megahertz live in YouTube channel le News on AIR app a Ngaihkhiakna hita. India kya Halloween, Myanmar, Bangladesh, USA, Israel, Germany, Russia, Indonesia, UAE, Saudi Arabia le Nepal te a ngai pha kinom Manipuri, Hindi, English le dialect program te Sangai channel tungto na ngai the hita. Kangla channel leng News on AIR app tungto nin ngai the ding YouTube channel ana like a subscribe the a hi. Tun abana Vangngaih chi la Elson Samte sak ingai dingu. Sol kha biyoga Zuan biyo si alung tua koga Lon ki tuyong nuliyo Ki siang ki sem ye Ka zuan la sem
Vangngaih lung Zuan siang tim ngân ami băng biang kaya băng bo ai làm na Vangngaih nani em đi ngom lung Zuan pa sia dài lạc mai luan hin hôn sân lung mò kinh nghề nắng ngày ba dòng đê mu băng hóng ai loa mai lầm hin qua đi lung ghé sao la Zuan Simthu chỉ là ngay som non ding. Zuan Simthu lung Zuan đại băng thiên là đi nó sáng lên lo lung nghèo và chim lâu quan lại số vắng cây nó tông đông đêm Dunia dingai Elson Samte apan Latualleng ingai theo hai teng ahita All India Radio Imphal jingchangin Thuthak Lakkhawm simna le Ngaihkhiakna ten phatna la kilom tak tak na hon tel khom teu ngai na ine dingu tu ni taklam dali le minute som likin to kitonin ihunu abeita munche paite program ngai ting ting omnom le mangpha